Bugün başlayacaq görüşlər. Azərbaycan Premyer Liqası saat 16:00 Kəpəz Sumqayıt 18:30 Araz Naxçıvan İmişli. İngiltərə Premyer Liqası 18:00 Brentford West Ham, Newcastle Brighton, Wolverhampton Sunderland 20:30 Arsenal Fulham. Almanya Bundesligası 17:30 Union Berlin Köln, Eintracht Hamburg, Bayern München Heidenheim, Hoffenheim Stuttgart 20:30 Bayer Leverkusen Leipzig. İspanya La Ligası 16:00 Villarreal Levante 18:15 Valencia Atletico Madrid 20:30 Alaves Atletic Bilbao 23:00 Osasuna Barcelona. İtalya A seriyası 20:00 Como Napoli 22:45 Atalanta Genoa. Fransa Liga 1 17:00 Nantes Marseille 19:00 PSG Lorient 21:00 Metz Monaco 23:05 Nizza Lens. Türkiye Süper Ligası 21:00 Fenerbahçe Başakşehir Samsunspor Galatasaray Trabzonspor Göztepe ve Hollandiya Erediviziyası 22:00 Ajax PSV.